Ka Sorkar Jela kelas sedang ban penkreak mentai barok gijing dan kam ban pentulun cakamat gikam gijam baidai bagajing Shna ke Surok 4 lane na Sherpi syadok Banyun ha apa Shillong. Hadin bagalai opdiang ya gijing pentip jok ketenat yadari ke Sorkar Pedeng kabala menjur ban ai ya ke Jaka ke bakat ar point sausan akar jong sipai ha apa Shillong ban Shna ke Surok ke ban penyesok syadok Shillong-Dawki. Habai keren baru sembut Menteri Rangba Kejela ubak Presiden Tinsong ubak kini ru ketenat PWD Roads ureto bagi Sorkar kelayu opediang yang notification hak bagi ketenat ya dari kelemenjur ban ai kejaka kabakat ar point sausan akar ha apa Shillong na gebentaban Shna ke Surok 4 lane na Sherpi Banyun ha apa Shillong. Uluang bagi Sorkar kanele ban pendam na okloy hak ban siu ya ka bai Jaka kenang bakan lak ban pentulun cakamat ya ke projek. Kad kum kejing itu ujung ke projek akan top ru kejing Shna ke Surok 2 lane na Banyun Shillong-Dawki bat kejing kiang batamai ke bajrong kumbalai spa prapun meter bat kebayar kumba kadar point san meter na wa kadat Shashnong Pedeng. Ban pen mau ya kini ke Surok on bay tengka da ke Japanese International Cooperation Agency ha kejing lut ke bankot kumba kadar spa klor tengka. Ya kakam mentak kelak proses kelaya syasyak akaba Muslim su bengin ya sana kebetaban siu ya kalan compensation. Di ya kata kidang ya penbej nakalian ka office jong DC bat kumju nakalian jong ka NHIDCL 50% kila deposit kepisah nak kebentakan kalan compensation. Di kumongo opi mentangi apru satang bengin yo ya ka formal sanction hadin ba la de prepare ke DPR leng ba jok ka NHIDCL na rosodok. Hopefully baki ke broken yai baik namar komo opi hakan kalan compensation kendiat ka bangasu yu balasai anda kapor basiu ke payment yo don kibam long willing ban I position lani kum kita ke te ya kane ngamnut ban ongnu ten rei nakaliang jongi we are ready hakaba adin bakla distribute kat to kan ni let's say 50%, 60% ya kalan compensation kamu ingin nang ya sedang ya tekam. Ka ni kayu lah de finalize ya ka alignment lah de finalize. Haga bakani ka Surok kan ya bypass napo kan ya bypass syak liang kadiang napo wa kadai. Nang tu na showman push nang wa kadai kala ya mo kadiang kala long bypass kami station nong Pedeng but nong Pedeng kin Shna ka tu kijingking ka bahaya ha ka balong ka we ni kijingking ka ban internet tambat ka bijrong tamlu hapo ka pertai ka ler ka bakala ka long baar te nang ta kan mi lemba jong tu ka PHC jong ka Dawki dan nang ta kan push station tamobil.